onte segundos, hoxe terceiros, non puido ser. Non pudo ser porque a Megrove fixeron moi ben no mar, viñan coa espiña clavada que eles fixeron o barco, e os fixeron no ben, e eu creo que son merecedores da liga. Bueno, a pesar de non poder gañar o trofeo, onte quedachedes primeiros clasificados da Liga A, recortachedes puntos con Ares, nesa loita personal que tedes. Sí, bueno, pois ahora a Liga empeza de novo, recortamos outros puntos que nos levaban, estamos empatados a puntos, o sábado hai unha nova de regata e esperamos volverles a ganar para se distanciarnos deles. Bueno, a regata de onte era puntuable, nesa pelea que tendes con Puebla, non pudo ser, superaronvos, tedes con opcións de aspirar a cuarta plaza. Sí, yo creo, bueno, en general estamos todos bastante animados, el objetivo es llegar a esa cuarta plaza y bueno, tenemos 5 regatas, sí, estamos peor que ellos, una regata de Vilasoa creo que fue, un sexto puesto y bueno, desde ese día estamos recortando. Ayer fue un día duro para todos, nos costó un poco más el final de regata y bueno, se metieron ahí por unos segunditos. A ver cómo evoluciona esto. Bueno, salía desde a primeira tanda, o objetivo era gañar a tanda, esperar a ver que sucedía na segunda, ao final non pudo ser, un segundo posto, quedaste estupendo. Sí, la verdad que sí, bueno, el objetivo era, como dices, ganar la tanda, ganar la Puebla y esperar. Bueno, estamos con Eduardo Costas, en primer lugar, felicidades por la victoria. Gracias. Onte terceiros, hoxe iba de segundos nas primeiras dos viradas, finalmente remontada e campeóns. Sí, a verdad que foi unha regata moi dura, o mar estaba, eu penso que un pouquiño peor nesta segunda regata que na primeira. Para fora as olas moi incómodas, marca copial de varios sentidos. Bueno, a verdad que moi ben, a regata moi boa de onte, bueno, pues un pouquiño peor, os rivales lóxicamente tamén reman e bueno, moi contentos. Bueno, ca vitoria de hoxe na Teresa Herrera, primeiros en Liga, 11 puntos de ventaxe, xa a cabeza máis na Concha que na Liga. Bueno, a ver, a Concha penso que é un premio para todos os remeiros e a ilusión que temos todos de ir a remar na que probablemente sea a regata máis importante, probablemente non, é a regata máis importante do remo de Banco Fixo. Sí, un pouquiño sí. A ver, sabemos que é moi difícil, que, bueno, o nivel da ACT é moi alto, pero bueno, vámoslo a intentar, lóxicamente.